patutnya kita pertahankan di Malaysia. Itu saja tujuan cikgu. Cikgu bukan expert dalam isu ini. Cikgu cuma seorang coach borong Cina ataupun coach bisnes yang share dengan anda ilmu-ilmu tips marketing, tips bagaimana nak buat bisnes di TikTok. Itu saja. Cikgu bukan orang yang ada power ataupun ada jawatan yang share tentang kelayakan barang ni layak halal ke tidak. Jadi kalau boleh jangan tag cikgu tentang video-video related dengan affiliate yang menjual produk itu. Sebab kalau dia nak jual, cikgu tak boleh stop. Yang cikgu nak bagi tahu adalah saya masih mempertahankan statement saya, barang dari negara China tak ada halal, memang tak boleh makan, dan saya memang galakkan anda jangan ambil. Itu saja. Dan kalau anda PM saya pun jangan, tolong jangan. Sebab saya rasa macam ni, you tanya saya, oh kalau makanan itu adalah lotus roof, kalau makanan ni adalah akar-akar, boleh ke? Saya sudah bagi tahu very straightforward, dari China tanpa halal cert, kalau boleh saya tidak akan makan. Kalau saya adalah umat Islam, saya tidak akan makan. Itu statement cikgu yang ada. Jadi kalau boleh kan, tak perlulah tag cikgu, tak perlulah PM cikgu tanya lagi. Sebab sekarang ujian kepada awak adalah awak kena lawan nafsu awak. Sama ada nak mencari makanan sedap-sedap ataupun nak jaga keselamatan, ataupun kita katakan dalam konteks standard halal. Alright, itu saja sahaja Cikgu Sam. Like, share, save video ini. Dan kalau boleh, jangan tag saya, jangan PM saya, tanya saya, makanan ni boleh ke